Umum dulu, U-turn kemudian. Saya rasa banyak yang keputusan itu sebenarnya tak ikut plan. Maksudnya PM Datuk Seri Anwar ni, dia rasakan ini peluang untuk menunjukkan yang dia betul-betul serius pasal reform. And reform pendidikan dan juga pembaharuan dalam sistem pendidikan ini adalah salah satu weak link dia dalam 3 tahun yang lepas. Kerana pengundi-pengundi bandar, terutamanya yang mengundi PH ni, salah satu kekecewaan utama ialah sistem pendidikan. Betul. Jadi dia rasakan ini peluang untuk dia silence semua orang, menunjukkan komitmen dia. Tetapi saya rasa Kementerian Pendidikan, kalau saya rasa tu maksudnya saya ada maklumat lah. Yang cakap sana cakap sini, saya selalunya ada orang yang saya tanya gini, apa yang berlaku ni kan. Perancangan itu telah dibuat oleh KPM. Dia dah tengok contohnya kalau nak buat masuk tahun 1 2027 ni sangat mencabar kerana masa pendek. Jadi oleh kerana kebimbangan itulah, jadi dia kena fikir okey, macam mana kita nak match di antara demand nanti yang banyak orang nak masuk dengan kapasiti yang ada. Lagipun tak sampai 10 bulan je lagi ni kan. Jadi itulah keluar cerita diagnostik. Tapi PM overrule mereka lah. Maksudnya PM kata dia sama macam yang PM sekarang tough man. Kan macam sama dia bagi amaran kepada pegawai-pegawai kanan enforcement agency lah. Within 1 week come back to me, kalau tidak I transfer you. So samalah juga message-nya PM tidak mahu berganjak kepada KPM by hook or by crook, I don't care, you must do it. Tapi plan ni memang tak logik from the start, because semua classroom dah 40 budak, 45. In order to bring in 1 year ahead, you need to create more classroom. Biarlah. No capacity. Jadi yang ini masa kita bincang dulu, yang ini janganlah blame aku lah. It's true tau. Start tahun 6 prasekolah ni memang daripada saya kan, Kementerian Ekonomi. Betul. Tapi saya tak suruh buat tahun 2027. No. You kena prepare logistik. You kena prepare logistik. Cikgu tak cukup. Cuma kita kata keputusan tu kena ada so that kita dah ada phasing semua. Tapi if you think dari segi electoral timeline, itu betul. Electoral timeline contohnya kalau kita jadi Datuk Seri Anwar, kalau ikut long term plan, mungkin KPM kata 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi kalau 3 tahun lagi, 2029, election over. Election over, dia masuk pilihan raya, dia tak ada nak tunjuk lah. Kalau tidak dia boleh tunjuk, yang ni saya dah buat, yang ni saya dah buat, yang ni saya dah buat. Jadi menteri create problem, PM overturn, he look like a tough guy. You think cerita macam tu? Bukan this sounds slightly pelik lah. Sebab saya rasa Fadlina yang betul. Which is very rare for me to say tau. I agree. 6 tahun should be standard. That one I agree. But nak roll out to 3 years of planning. So I think Fadlina, being Fadlina, dia akan ikut pandangan pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan lah. Tapi Raf, ujian diagnostik ni gila lah. How can you test a 6-year-old? Itulah. Jadi ujian diagnostik ni most probably ialah reaction to PM kata must start next year. Sebab tapi PM kata tak payah diagnostik pula lepas tu. Yalah, sebab lepas you tengok rentetan dia kan. Betul. PM umum 6 tahun. Betul. Itu memang yang kita setuju daripada setahun yang lepas. Phasing in, macam mana laksanakan itu, kita serahkan kepada Kementerian Pendidikan. Betul. They know better capacity, and we have to work together lah. Tengok nak roll in tu macam mana kan. Tapi PM dah umum kena start 2027. So it's not her problem. So PM suddenly, alamak, macam mana kita diagnostic test? So macam mana kita nak buat ni? Diagnostic test lah, so that you can, because you want to match, so that you phase in berapa budak yang boleh mula. Kalau budak tu 6 year old, dia punya classmate 7, nanti kena bully ya.
You faham? That 1 year difference actually a lot. I mean that before that lah kalau kita nak tumpu yang ini kan. Because I think sekarang cerita diagnostik ni is water under the bridge lah, dia tak ada lah. So my sense is pengumuman ujian diagnostik ni keluar beberapa hari selepas pengumuman PM. Betul. My sense is selepas PM umum 2027, 1 tahun lagi KPM cakap how to control, how to face. So they have to put in something. Itu yang diagnostic testing lah. So bila reaction teruk, 1 week later PM batalkan pula diagnostik. Tapi isu dia about capacity dan sebagainya tu masih lagi belum terjawab lah. Isu timeline 20 masih lagi PM di parlimen masih 2027. Jadi how to do it then? Yang ini classroom jadi 55 budak lah. Yang ini ialah good luck Fadlina lah. Mungkin boleh panggil Syamsul Iskandar lah kot untuk bagi So but my sense is saya tak rasa lah pegawai-pegawai tinggi, pegawai-pegawai perancang di Kementerian Pendidikan awal-awal lagi rancang dalam tempoh 1 tahun kita rush in. Impossible. I don't think so. Mereka memang, kalau pun saya ingat, kalau saya ada, kalau kami bergaduh pun mungkin KPM kata kami perlukan 5 tahun, which is no maybe 3 years 3 years lah. To be 3 years kan. Teacher training. Tapi I don't think semasa mereka merancang semua tu they plan it at 2027 because it's not realistic. Sebab tu yang daripada awal memang plan tu jelas, you focus on preschool dulu, focus on the next 1 or 2 years, 3 years ni preschool. Kemudian maksudnya sekolah yang ada preschool, yang itu naturally lah budak 5 tahun dia masuk 6 tahun. But now bila kita kata 2027 akan mula, PM kata macam itu, so KPM kelam kabut sikit lah. So yang ini siapa yang siapa salah? Siapa yang beria? Dia jadi makin sophisticated. Saya akan kata my view is Anwar Ibrahim yang beria. Which is very rare for me lah bila ada Fadlina kat situ kan. Tapi you know, I mean most probably that's the case. Most like kita dua dah kerja dengan Datuk Seri Anwar lama. So you know, maybe someone is advising him without going through what we just went through in 5 minutes. You know, the logistical issues. So PM maybe just feel like 2027 he's probably wrongly advised. He's Prime Minister, he's not the Education Minister. You kena faham dia banyak kerja. Finance Minister lagi. No, it's also his style. Sebab ini bukan kali pertama satu keputusan yang dia kata mesti jalan, I don't care. Okay. Betul, I've experienced that. Kan, so dia selalunya, I think that is his style to show that I'm in command. Jadi pernah berlaku dalam beberapa perkara lain mengenai dasar kerajaan. Kalau banyak yes man, dia tak berani cakap bos tak boleh buat logistik. So betul. yang kita cadangkan atau kementerian lain cadangkan perkara ini phasing 2 tahun daripada sekarang. Dia akan kata tak boleh, I want it 1 year earlier. So that is quite Anwar Ibrahim. Okay. So sekarang merasalah kau Fadlina. Okay.